Nek on kaže. Hoćeš da nazdraviš, Šeško? Za tebe. Popij za mene. Siro bio. Evo, ja mislim da to da bi bolje, možda bilo da snimiš ovo i bilo plano bliza ovo. Krivu, ja mislim da... Ono majka jedna rodila na svijetu. Čekaj, drašenim zastavu. Čekaj. Da volimo oslobodeno. Ko su kad čovjek je car Lazar? Arhanđeli, sveti Arhanđel, sigurno. Da, dobro, onda nije bitno. Sveti Ali važno da se dolazi kad to biti što je tog sveca biti. Dobrovoljački imena mora biti. I dodao sam zemlju sa Gazime stana za glavne mjesta biti. Uz doline one. I 3 kamena, 3 obrovke naše vojske. I dodao sam iz Gračanice kamen i Samodreže crkve temelja. Ima tamo, vidjeli ste tamo temelja. Oba dve srpske. Jedan. 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 Ciro! Sav je Bog razmota. Biće ovdje lepo nešto čovječa. Jedan. 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 Jedan, jedan. Jedan, dva, tri. Jedan. Jedan, 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 jedan. Jedan, jedan, jedan. Jedan, dva, jedan, 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 jedan. Jedan. Jedan.
1, Sino, može u vodu. Uhvatiš i ovu stranu. Četvrte je počela, 36. je završena. Zvala se Oplenac. Njoj je kumovao preko svog izaslanika kralj Aleksandar Karađorđević. Zatim sat, što se vidi ugraviran, to je moment ubistva kralja Aleksandra 3 minuta do 4. Ubistva kralja Aleksandra u Marseju. Bio je zvonik, toranj zvonikom, zvono je odneto Novi Žednik, dali smo ga njihovoj crkvi, pošto kod nas nije više koristilo. Škola je propadala 10-15 godina, da ne bi skroz propala, pošto se ukinuta škola, đaci su prešli svi u Bačku Topolu, da ne bi propala zgrada. Mjesna zajednica Karađorđevu zajedno sa firmom Elegant iz Bačke Topole otvorila je ovdje pogon da bi se zaposlile žene, to je jedan šnajderaj, da bi se zaposlile žene i da bi se održala zajedničkim sredstvima mjesne zajednice i Eleganta, da bi se održala ova jedinstvena zgrada. Inače, zgrada je bila jedinstveno arhitektonsko ostvarenje u ono vrijeme, za vrijeme stare Jugoslavije 36. godine, tako da je ulazila u filmske žurnale za vrijeme stare Jugoslavije. Kad kosa posedi, a onoga debela ga verovatno ne može. Za stolca njega. Cheese.
Robite jače, jače, sili
opet naše Kosovoje, probite jače, jače, sili boje, opet naše Kosovoje. Srpsko je bilo i bit će, ko dožive račo i to bit će. Naše je bilo i bit će, ko dožive račo i to bit će. Probite jače, jače, sili boje, opet je naše Kosovoje. Probite jače, jače, sili boje, opet je naše oj Vojvodo, stiđe lišu, srpski sine one severa, priput rata, nije mar, priput rata. Opet kažu, Srbija je moja, opet kažu, Srbija je moja. Dobrušaj zvučem da je nova. Ko kaže, Srbija je moja.
Miloše, evo ti ovdje stiha.